Rainbow Mizo Channel kan lo lom le thau chawa voin hi February ni nga ania thlir tu le ngai thatu jongjong te chibai kan buk thau a chau US le Iran boina asau sang viawa sipai chaknam hanga in Norton hun po an hai le boka heti rual hian in do pumpel na turin rampan hi te hian diplomacy manga chinfel handu vevea borok sang tak noya tunkar jer top nia hian omana in biak na nei turin ruam man ania Maseram panhite hi he in Vietnam hian anin rington lo ve ane US Secretary of State Marco Rubio chuan akhoi lam po in dawemo in rem na kongjonga in Vietnam diplomacy lampang kan hoidon ani po in US chu kan tha Tehran thanjok jok kongjo turin kanin payani hati amasain kan video like le comment te milo pek sak thau turin kan ngen chawa la subscribe lo ten kan channel milo subscribe sak thau turin kan sombok chau ane Ole US le Iran in car boinalian tak hi hanthir tang in biak na ruam man ani mek lain thil thleng engeng mo hom chojela chu chuan rampan hi te in kara boruak ati so sang hlea chung thil thleng ta chuan US le Iran hian in rin ton na hantla cham hle ni ti atilangani tin media tam tak ten an report bok ani in biak na nei tura ruam man ani mek laya thil thleng ma chajok hi nimin jing lampanga thil thleng kha hania Atlang pui chu kan lo hrenwal to mai thaya Iran hian US a chowia mi tia zona po tam tak hei hian asiam tel boka kan chanchin thar kal to lampanga khan US aircraft carrier strike group te Middle East hian tirulu ania Arabian Sea anomeka USS Abraham Lincoln aircraft carrier strike group te chuan US le Iran hian diplomatic lampanga ramhroi tu ten in biak na nei hanram ti ve to wangin International waters Arabian Sea anom na Mahmuna hian de-escalatory measures santi in donatana in pay ut to chu tlema ven himna lamte ti hiam nin in hnudona lampang an hoi khata mase chu tianga tuipuya hanom mek lai chuan Iran drone pakhat chuan USS Abraham Lincoln aircraft carrier hi aron panding tatlat maya he drone hian aircraft carrier hi ron bai thai mai din huna ding khopin aron nai man to ane mase Iran drone hian enge target ber tiro chu hriat chian ani lawa aircraft carrier an hayema wang hian US in dolong ro pui tak hi ron bai tum niangai ania tichon Abraham Lincoln aircraft carrier atang hian US Navy fighter jet te an thlok chok ta fo maya US Central Command thupuang tu Captain Tim Hawkins chuan US Navy fighter jet te hian Iran drone hi an kap thani ti apuanga US Navy tele in dolong tana laum khopin haron nai mana de-escalatory measure kan lak nuwa po hetianga Iran drone ten kanin dolong te anron panta ka wang hian he thil thleng hian buai na chu atizual hledon ani tin hapuang juita ane tichon hetianga Iran drone ka thla kani nuloka hian thil thleng dangin haron chunjom haljat maya Strait of Hormuz lampanga US flektar US sumdonglong pakhat chu Iran sipai ten chai buain na thok tu te GI le mangang takin han siam zui le ta he thil thleng chungchanga Africa News English in report tan pek dan chuan US chai buai zonga Iran sipai te hetianga han chet na chan per chu Turkey Istanbul in biak na nei tura ruam man na han siam chu Iran hian an du vak lawa in biak na nei na mun tur thak thleng turin han nora heiba ka hian in biak na kalpui dan tur a format thak danglam turin han nor bokani hanti tichon in biak na tanani ma hawa tangin zirtop nia hanin biak na tur chungchanga hian in rem lo na om ngal sa pang maya chu chuan US le Iran boina hi in biak na manga chin fel thei ani lawang ti atilhom ta hlea British Maritime Security Firm in report tan pek dan chuan Strait of Hormuz hian Iranian gunboat te hanron luta Azin kongjo kalmek US sumdong long chu hanron chai boita silai ne na thuam heng long te chi chrang enge mazat ta chu VHF radio mangin helong chungchanga hian in bepapin longlam pang hi han panani ti hriatania mase he thil thlenga hian boina lian jok chok chok thai thilero chu athleng man lo hlawani hanti Iran semi-official Fars News Agency in report tan pek dan chuan US sumdong long hian phalna lalawin Iran tuipui haron dailuta heiwang hian Iranian gunboat te hian longlam pang hi arang takin han panjui mala mase boina lian jok chuak lo le military te chetna lian tham thleng lowin
lawng hian Iran tuipui a chuasan le wangin him takin kaltirani tin an puang thung ani Strait of Hormuz si kanron report tong khan khovel huapa tuipui lampanga sumdona kong poimo tak mai abik takin oil le natural gas phurna kong pui poimo takania heiwang hian US President Donald Trump chuan Strait of Hormuz si zalen takin engram point an mang turania he tuipui konga kal sumdong long ten buaina antok to turani lautin Iran laka hian vau khan na alo peto ani Tichuan Africa News English in Nizan lama report an pekdan chuan Iran Islamic Revolutionary Guard Corps senior naval officer chuan hetianga Strait of Hormuz sa blockade kan kalpuina chan chu US sian Iran laka beipui thlakani chuan Strait of Hormuz sa sumdong long te jin kong hi kan dang thaini ti kan lan tirani hati Tichuan Iran President Masoud Pezeshkian aron tong chok ngala Iran Foreign Minister le US ayo palai te inbiak na lawam tura hian Tehran chuan inbiak na fer takakalpui kan phutani tin aron soijui ngal ani hetianga US sumdong long te Iranian gunboat ten anti-buai nuloka hian he sumdong long nei tu American company te chuan thuchua anon siamjui ngala Iran gunboat tele Iran sarkar sipai te hian sumdong long laka hian chiat na le harsat na athentir lo na turin US Indolong frigate ho te chuan an venga anjui ngalani ti an puang bok ani hetiang hian thil thalo tak thlengma sela US sipai te chet chuanai ro chu chanchin kan buat sailai thleng hi chuan hala thlengri lawa The Times of Israel chuan US sipai te chet chuana chu laum lo ma sela zirtop nia Istanbul khopuya inbiak na nei tura rom manna lawam sa jat to chu Iran in a phutangin US le Iran in biak na chu Oman nei turin rom man ani le ta ni tin han reporta heiba ka hian he in biak na hi rom man na siam tiratanga thil tluang lo tak aw ma wangin he in biak na hi tluang takin an kalpuyang nge kalpui thailawang ti achiang lawani hanti tichuan in biak rom man na tangin Tehran laka Washington chu hnungtawlh zoka hatang tatlat maya in biak na mun Turkey tangin Omana son anita heiba ka hian ballistic missile chungchanga soiho na zaw tak nei theina tur kong chu hon ani don lawani ti Tehran chuan han pongzui bok heiba ka hian The Times of Israel hian nizana report an pek jaldan chuan Iran chuan ballistic missile program hlom tak chu Middle East sa alien berzingami anni thu han soilanga Middle East sa chutiang din muna han din mek na ballistic missile chungchanga inrem na thar siam tura soiho na chu engma an pomdon lawani ti an puanga ballistic missile chungchang hi soiho thiang lo red line ani tin Iran chuan an puangjui tabok ani US le Iran in biak na tura hian Iran ayo palai hi Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi ani dona US ayo palayatan US Special Envoy Steve Witkoff ani dona US President Donald Trump chuan in biak na hian engin rem na ma aom thailawani chuan thil thalo tak bad things chu alo thleng don ani hati President Trump hian Oval Office a thuthar thedar tu tenena he thu hi soya tuna hian Iran lampan tur longtam tak kannaya Indolong lian berber le hlom berber te hania Iran nen hian in biak na kannai meka engtin nge thilakal zel ti chu kan enang atia heiba ka hian deal siam hi kan duwa mase Iran thilti danawang hian chutiang chu athleng donem ti kasoi theilawa inrem na athleng lawani chuan boina lian tak le thil thalo tak lo thleng tur chu kan mudon ani hati heiba ka hian Trump chuan US chuan Iranian drone te kan kap tha mase hetiang thil hatlen nuwa po hian US chuan sipai te manga in beina chu athlang lawani ti lan tirna turin in biak na nei chu kan la thlang chun jom zela Turkey tangin Omana in biak na mun tur po son anita heng jongjong hi US chuan in dona in diplomacy kan ngai poimo ni ti kan lan tirna nia mase lo thailawa thilti angai donani chuan US sian Iran hi natakin anwai donani hati nizan lama khan Reuters in report an pek dan chuan satellite thala katranga thilmu thaichin aringot po Iran hian nuclear chungchanga po malak na thar tam tak anaya abik takin Isfahan le natan sate nuclear site chu nasatakin ti changtlun anaya International Atomic Energy Agency ta chuan Iran hian nuclear ral thuam asiam chuak thaitoa US le Iran indonua khan Iran chuan uranium thlit fim na chu nasatakin antipunga in kalpona kong pui tam tak an siam bel boka lein nuaya in kalpona tam tak an siam boka heng jongjong atang hian
Iran chuan nuclear chungchanga US in athil phut le adwang hian an pom marinom lawa Iran nuclear chungchanga in biak na hi lo cham turangai ania Iran in uranium material anei to zongjong hi nuclear warhead siam chona tha matling to ni hantibok masa Iran chuan heng uranium kan thlit fim te hi electric power siam chona tana mantur chawa kan thil ti ania ral thuam siam chona tan rom man na engma kan nei lo tin International Atomic Energy Agency thu chua hi han chang leta masa Iran hian hetiang ma uranium enrichment tam hi Isfahan le Natansa hian awma tulawa electric power siam chona turni se chuan kum engemozat kaltua khan Iran hian anram chung mun tam taka uranium te hi electric power siam chona tan an mang to turania maseni na dik taka chuan ral thuam siam chona tana man an tuma wangin uranium thlit fim sa te hi an kholani hanti tichuan hetiang boina tam takara hian Interfax News in Nizan lama report an pek dan chuan US tuipui sipai naval force te in thadul to tak chu Iran gunboat ten American long anti buai wang le US aircraft carrier drone manga hanon panawang khan in dona lo thleng thei tana in buat saina chu chun zom le ani ngala ven hiu na po asang thayang bera da ani zui le to boka nuclear talk an nei tur chungchanga po in biak na tran ani main US le Iran thu hi hain mulo ngala chuwang chuan zirchian na sang halan danin US hian zirtop ni hi ngak thleng po ni sela in do pumpel na tur khopa in ram na thung hi an siam thei arinom lawa heti rol hian zirtop ni hi US hian angha kherlo mai thei boka achan chu engti khuna po US fighter jet te thok chok tur le in dolong rol te chamai thei turin in buat sain anom mupa engchiang ti military official ten soilo ma sela bomber US in achuan vor tak tak te Middle East hian thonlu ani toni ti ansoya Arabian Sea US in dolong te melma te beiturin hanin pehle to boka heng zongjong kara hian United States of America hian zirtop ni hi angha kherdon empty achiang lo hlea US military te in sik soidan zongjong atang hi chuan in dona lampang signal chu anla pechuak zelani hanti Nizan Zanrei Lampanga Khan, The Times of Israel in report an pek dan chuan US Secretary of State Marco Rubio chuan US hi Iran machon turin ain peitoa masein biakna lo thai lawa thil tel tura US in aphut chu missile chungchang te nuclear program chungchang tele hebiala firfiak pol Iran in a thop chungchang te hi soiho tel nge angai donani hatia hei baka hian in biakna mun son chungchanga official in nem ngeni ti media trend khatten report to masela US Secretary of State Marco Rubio chuan Nizan Zanrei Lampanga hathu soina hian Turkiya in remna tana in biakna hinai turin in rem siam to ania in biakna telve turte poin in buat saina hanai fel toa forum din aloni to boka mase tuna hian Iran atangin report in anglo le danglam tak tak mai haleng vel meka mase Turkiya in biakna tura rom man hi ala om rangani hati Nizana Marco Rubio thusoya tranga halandan hichuan US hian official in Omana in biakna nei tura Iran in arot na hi alapom tak tak lo ni in hariata Marco Rubio hian asoi zaldan chuan Iran hian harsat na bulpui poimo tak pakhat anaya mi puiten kot thera te anlungoi lo zia anlo lan tirtoa mase chung thil zongjong chu Iran hian ati sak theilawa achan chu sumle pailampang wang ania Iran sarkar hian Iran mi puiten hena an phutok nun phung apek theilo chan pakhat chu firfiak polte mamo pek na sponsoratan asumle paite he sarkar dinglai hian amang zo vekani in bia kan du thu Iran chuan an soya in beturin US po kanin peya masen rilru an thla kani chuan keini po kan thra Iran rorel tu hengmi te hian in rem na an siam thei karing lawa mase hriat kan tum phot donani hadi heng zongjong atang hian in biak na lawom tur hi ahlotin ain ahlotin lo ring tu an tam tiel tiela US Secretary of State Marco Rubio chuan missile program chungchang hi red line ani ti Iran hian an puanga mase keini tan chuan red line in omjia anei lawa Iran missile chungchang hi soihona atel lawani chuan in rem na om thaidon lawa Middle East firfiak Poland thlop ta chungchang hi soihona om lawani chuan in rem na om thaidon lo boka chutiang bok chuan Iran nuclear facility te US hian uluk taka en dik theina tur kong te Iran hian a hon saklawani chuan chumi chungchanga po chuan in rem na aum thaidon lo ti na hani boka engpo ni se kan thlir photanga
Iran hian an ti du tak tak em ti hi kanen chin phot dona mase diplomacy mo Indona mo Iran hian khoilam jok jok po an hoi ani chuan chulam hoi tur chuan US chu kan thalea kanin peirangani hati nizan lama khan Al Jazeera in report an pek dan chuan Arabian Sea hian US chuan Central Command nuaih USS Calvinson anti Indolong hlom tak mai aircraft carrier nimit class anda telani ti an reporta amhadai trangkhan US hian Iran bei hi halotum toni na hriata USS nimit po helai hmuna hian da tel ani boka USS Abraham Lincoln hi America in mipuita hriata apon zarchin chau ania USS nimit position tele USS Calvinson position te USS Abraham Lincoln position atang te hian Tehran khopui te Isfahan te Natanz te Fordo te Strait of Hormuz baka Iran rampumpui hi an target phaka heng aircraft carrier pathuma te hian B-2 bomber te da ania tuinhoi lampanga US Navy submarine 10 Tomahawk cruise missile tam tak an paitel boka chung mang chuan Tehran hi bei ngei an tumani hanti US le Iran in kara hian engtin nge thilathen jelang ti hi rin thiam po har saviaria engpo ni se tuntumatan chuan kan report kan du tok photanga lowinen kol traula Rainbow Mizo Channel hian chanchin thar dangnen dam takin kanin tongle thau donia